Reka nizere ko umeze neza aho uri hose udukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi itariki 27 Mata umwaka w'ibihumbi 2026, tukaba turi ku munsi w'117 mu minsi 365 igize umwaka. Ugiye ubara umunsi ku wundi uraza gusanga hasigaye iminsi ibarirwa kuri 248 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, nge ndi MC Derrick, ku buhanga bw'ibyuma tukaba turi kumwe na Eri Iradi, tukaba tubazaniye amakuru yiriwe avugwa mu binyamakuru biba bigiye bitandukanye. Uyu munsi mutwemerere duterurire kuri iyi nkuru, aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze Habarurema Jean d'Amour ukurikiranyweho gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato abakobwa batandukanye abizeza akazi. Uru rwego rwabitangaje kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mata 2026 binyuze ku mbuga nkoranyambaga zarwo. Iperereza ryagaragaje ko ukurikiranyweho yabaga ku rubuga rwa WhatsApp rwitwa Nshaka Umukunzi, hakaba haracishwagaho amatangazo y'akazi n'abagakeneye. Uyu igihe yabonaga umukobwa wanditse muri uru rubuga avuga ko akeneye akazi, yacaga mu gikari bakavugana akamubeshya ko akazi ashaka yakamuboneye ishyorongi. Iyo bemeranywaga yabohererezaga itike akababwira ko bahurira aho bahurira, hanyuma akabashuka akabajyana mu ishyamba ryari riri hafi y'aho atuye, akabasambanya akanabambura ibyo bafite byose, amaze kubatera ubwoba ko abica. Uru rwego rwakomeje rugaragaza ko uyu ukekwaho amaze gushuka no gusambanya abakobwa batandukanye, harimo n'utaruzuza imyaka y'ubukure. Hakaba hari abandi benshi babashije kumucika atarabasambanya, aho umwe yanatewe icyuma agerageje kumurwanya. Aba bakobwa bakoreshwaga imibonano mpuzabitsina ku gahato babaga bavuye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, akarere ka Kamonyi ndetse na Bugesera. Nshuti bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, munyemerere amakuru yacu yo kuri uyu munsi atwerekeze mu karere ka Bugesera, aho hari inkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi ndetse yaciye igikuba mu baturage. Aho mu karere ka Bugesera umugore yasutse amavuta yatuye ku mugabo we amushinja uburaya. Bagwaneza Yvonne w'imyaka 43 y'amavuko mu kagari ka Kanzenze mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera, yatawe muri yombi akurikiranyweho gusuka amavuta y'ubuto yatuye ku mugabo we Bahati Jean Claude w'imyaka 40 y'amavuko, akamutwika ndetse akamutera icyuma mu rubavu amushinja uburaya. Ayo makimbirane yavuyemo urugomo rukabije yabaye ahagana saa mbiri n'igice z'ijoro rishyira kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mata 2026, aho abaturage bacitsemo igikuba nyuma yo kumva uburyo umugore yatwitse umugabo we yarangiza akamutera icyuma mu rubavu. Abaturanyi babonye uko Bahati yagenjwe bakutse umutima ndetse bavuga ko ubu ari ubunyamaswa bukomeye. Umwe muri abo witwa Nyamacumu Ildefonse yagize ati "Ntabwo nzi niba uyu mugore mbere yo gukora ibi yabanje gutekereza uko umugabo ari bumere, ubona ko hari ibintu yateguye kandi yashakaga kumwica, kuko yakoze ibikorwa bibiri, harimo gucanira amavuta ahagije yo kumusukaho, abonye bidahagije anamutera icyuma mu rubavu." Akomeza avuga ko ubu bunyamaswa bukwiye guhanwa by'intangarugero ndetse hakarebwa no ku bandi bafitanye amakimbirane, hagakumirwa ibyaha nk'ibi bitari ibyaba. Amakuru yacu munyemerere atwerekeze mu karere ka Nyamasheke, aho umumotari n'uwo ahetse bahitanywe na kwasiteri yari itwaye abagenzi.
Imodokari yo mu bwoko bwa kwasiteri yari itwaye abagenzi bava Kigali berekeza Rusizi yataye umuhanda igongana na moto, maze umumotari n'uwo yari ahetse bahasiga ubuzima. Iyi mpanuka yabaye mu masaa moya zishyira saa mbiri za nimugoroba kuri iki cyumweru tariki ya 26 Mata mu isantere ya Mugonero iherereye mu murenge wa Mahembe mu karere ka Nyamasheke. Bamwe mu babonye iyi mpanuka bavuga ko iyo modokari yavaga Kigali yavuye mu muhanda wayo maze ikagongana na moto yerekezaga Ngoma yariho abantu babiri ndetse inagongana n'umuntu wigenderaga. Ahishakiye Faustin yagize ati byabaye mu masaa moya, iyi kwasiteri yavaga Kigali yerekeza Rusizi yageze hano iva mu muhanda wayo maze ikubitana n'umumotari wari uhetse umugore wari ugiye mu imenyereza mwuga kuri Ngoma, maze bahita bahasiga ubuzima. Nshuti bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, tariki ya 25 Mata 2026 nibwo twababwiraga inkuru y'igicumbi aho umugabo yakomerekejwe igitsina n'indaya nyuma yo kubura ubwishyu. Gusa kuri uyu munsi tariki ya 27 Mata, nyuma y'iminsi 2 tubabwiye iyo nkuru, ubu ngubu noneho umugabo w'Ingoma yishwe n'indaya imuziza kwishyura amafaranga make. Ikibazo cy'indaya murumva ko gikomeje gufata indi ntera. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 wo mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma yishwe n'umukobwa w'imyaka 25 usanzwe ukora uburaya, nyuma yo gusambana akamwishyura amafaranga 500, nyamara bari bumvikanye agera ku 5. Byabaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mata 2026 mu mudugudu wa Kagusa mu kagari ka Kagarama mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma. Bamwe mu baturage bo muri aka gace babwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko uwo mugabo yaraye atahanye n'uwo mukobwa w'indaya, bukeye basanga yapfuye. Uwo mukobwa ngo yiyemereye ko ari we wamwishe nyuma y'uko bumvikanye ko ari buryamane akamwishyura 500. Uwo mugabo aho kugira ngo yishyure 500 ahubwo akishyura 500, bituma barwana maze aza gupfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo Kanzayire Console yabwiye ikinyamakuru Igihe ko bafatanyije n'inzego z'umutekano maze bakaba bataye muri yombi uwo mukobwa ukekwaho kwica uwo mugabo, kandi ko nawe ubwe yiyemera ko yamwishe. Ati uwo mugabo yagiye gusambana ahantu ku ndaya yicuruza izwi, abisoje yamwishyura amafaranga make ugereranyije nayo bavuganye. Yatubwiye ko bari bavuganye 500, arangije amwishyura 500. Uwo mugore yarakaye bahita batangira kurwana nawe, ntazi uko byagenze agwa hasi kandi yari yanyoye inzoga ahita apfa. Gitifu Kanzayire yakomeje avuga ko umurambo wa nyakwigendera wajyanywe na RIB ku bitaro kugira ngo ukorerwe isuzumwa mbere y'uko ushyingurwa. Uwo mukobwa usanzwe ukora uburaya nawe yamaze gutabwa muri yombi, aho yajyanywe gufungirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Kibungo. Mu bindi bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye, nuko DC Clement yatakambiye urukiko asaba kurekurwa by'agateganyo. Umunyamakuru uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga Niyigaba Clement uzwi nka DC Clement yasabye imbabazi mu rukiko ku byaha aregwa birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko no gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta. Atakambira urukiko arusaba kurekurwa by'agateganyo.
mu rubanza yaburanye ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo rwabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mata 2026 rukabera ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo nyuma y'uko rwari rwasubitswe tariki ya 20 Mata 2026 bitewe n'uko abunganira DC Clement bari bagaragaje ko batiteguye kuburana. Nshuti bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, inkuru ni niyo idushyize ku musozo w'ibyari biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Mukomeze gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.